Hello TUNI Cookie News Bezose na bon chawin lem na hivin TUNI hi igam sung boidan ho hin vekit no hitin igam boina thu chom za chom ho chom chan hin saikit no hitin meite gam jong hi IVET na hi le tu a hi na sama ma jing tui jong le na hi ta chu gen thei ta hin kho amanu a kho pi sungwa tui long len ta ho hung ke la gen thei ta hin kho amanguve ti jong hi mo a hin chule meite ho jong hi TUNI a hi IVET na hi le a gam sung jeng wa jong hi cheng nom lovin ku ki cha te gam masanga an chen ho hi a hin thangai jing ve ti jong hi mo a hin he theine divin ban banin hin sei hoitin TUNI a chu ku ki in pin thu pi na an nei dung juya nga Cookie Women Organization ho to gon na no ya chu kiz emun tina hi sit in protest ti hi ananei win Cookie Women Organization for Human Right hon pan anala na jalwa chu mun tina hi Cookie cha te chen zo se a hi chi to bang ho hi man a hi in chule memorandum ho jong hi DC hi nga hi pi lut na ho jong anakinein hi chi DC hi nga pi lut na anakinei ho jong hi Home Minister pa chan gea lungdinga hi to gun kineya anaki pelut hi ti jong hi mo a hin TUNI a chu ngapan hin la a muntina nu te ho a hi win ta chanu ho nunga talo nu pi talo hi ta chu I bon chawai hung khom wa goju noya jong igam inam ngai lut na jala TUNI a panmun hin lo a igam inamin vai a hop na ho hin subul hinga pan hin la a nga hung kon do a amun amuna hita pan hin la ho zo se na bon cha chung win KAJANA SALAM kahin bolin a kiting jong le ku ki cha ten hi chi to banga to gon ineyuwa igam inam adinga pan ila diwa hi tile I in ilo dal ha a amun idelova panna sata ila ji diu hi kanami te ho avelin kahin te min amun amuna chandil hi hen tengnopal hi hen more hi hen a hi lawaile kangpu pi hi hen cycle hi hen mun chom hi ta chu lam kalang hi jong le nasata mi pi ho pon tho danu le igam inam ingai lut danu le tu a igamin atuma ki vai po dan ding ipo na dan wala I dei dan ho iga vet na hi le lainat om le jingin tu a jong hi media team hon jong nasata apan akila jingin igamin ipi la sap na anei ham hoi lain isu mo ham ti pa hi su phat na dinga hi to gon kinai a hi in media a hi in a hi lawa hi le namlam kai ho ahin CSO ho ahin MLA ho ahin ngasul ngalam kai ho ahin hi ta chu amun amuna eima pan na thai che ahi nam sungwa hi ibon chawa ipan jeng ahin ahin la TUNI ahi heading khat no chu ahi le TUNI hi May 31st May 2025 achai ni pen jong ahi ta in hita hi het thim na divin India gam sunga million milal hon thu anasain ho jong neu cha hin veo hitin hichi ho a ko na jong hi ei hon jong I chan ham khana kijil to na het be na inei theina diwa in sei dewa hi in hichi wa hi ga veleu chun jan hi la a chu hichi wa Indian Air Force la a marshal ti chu alien pen pan thu seina ananei a hi in tu le tu a hi India in jong project anei hi a hi le medium class ho hi ta chu van leng hoi ta sim do beding to gon ane wa hin hi chi hi 2030 ka a hi sim do ding last date hi 2030 sung nge ya hi sim do dinga hi to gon ane ve ti ho jong hi mo a hin mi tampin India in project inei tengole ahun a pha na akisim do poiti a jong hi complain na sata ane wa hi hi chi chunga hi hichiwa Indian Air Force langa alien pen pan asei chu ahile we are not getting the best people ti ai
hi chi iga sei nom pe no hi tu a jong hi inam sung ku ki cha te nam sung hi ga belo hen igam inam sunga achinga thiam hon pan ila nai lo hi hi chi hi po nat ta hi tu ni chan ge ya hi IVET na hi le aching athiam ho hin hi chi boina a sa nga hi gam da nga uma panla ding zo hi to gon inei dan wa hi mu a hin ke jong la lang khana chu ga sei dinga chu gam cho ma ke hi a hin a hi thei chana hi I gam sungo wa hi iti pan ila diu ham a hi lo le iti lang panga pan kala thei ding ham ti hi lungel kineya pan kila jing a hin tu ni a jong hi chi wa Indian Air Force leader pan a sei hi we are not getting the best people atia sei na pen hi ipg ham ti a hi le ama hon a sei na wa hi a hi le hi chi India gam sunga hi tu a engineer za chom chom chapang thim ta le kha thim ta engineer thim ta jong umovin a hin la ama ho hin a course a hin chaiwa thip na chi na a hin nei zo tiangole gamdang adel ji tawi ti chu hi chiwa aban hi ga simbe kit leu chun ne het de wen talent ta India mi talent ta umi gamdanga thil cha cha hin bol do ho jong hi IVET na hi le Indian mi hi ve Indian citizen a hi in a hin la ama ho hin gamdanga dinga ipi bolana ato ham til e hon a pe hi ti chu halo api pau hi hlom cha cha ki pi ze a hi koiman igam sunga na to nom lo hi za cho engineer thim ta hung ki sim do jong le gamdanga India a lak khalak ni lo sanga chu gamdanga chi alak li lak nga lo hi athat nop je wa hi chilang jo ai ga che wa mi adinga na to hi igam inam adinga nation adinga hi na to thelo hi za chu a hi theyai le igam sunga hi a pay scale su sang ding igam sung inam sung sem tu mohite iti wa hi le hi ta chu al halo hi gamdang zat dang hon api banga hi pi wa hi le hi chi wa hi we are going to get the best people ti ai hi chi chu ai amana sei nom pen hi aban kit na hi ga velo hen hi chi hi Indian Air Force ba kewin ana sei a hi po in masanga jong India a dinga ISRO a lam kai pan jong nasata na sei a hin ISRO hi he de in India a dinga scientist lien pen holoi a hi ben tu chunga missile za chom chom sim ho jong hi chi ISRO ho hi a hi ben iti seidang ham van chung langa hi chi space dunga satellite hla do a pangji ho jong hi ISRO in asima ISRO in hita chu an hla do pi zia India adinga hi kison pi umma ma ISRO ho a hi ven aman hi chiwa leader pan an sei jong hi 60% student ho hin gamdanga hita chu na agato wa gamdanga dinga hi na ato hi ipj nam tela sum atam je achu hi chilang jo achu chi jiwa igam inamin mi hoi mi pha a hi lo la aching athiam hi idei banga igam sunga dim set jong le koima ikilhen do thelo hi chi ipj nam tele a pay structure hi a hlom je a hi a payment hi a hlom je ai koiman igam inama dinga ina tong nom lo mundanga sumtampi amu theina ding lang zo ba ajam do zengole Indian hi cho chu kimang thei telo hi chi ji a chu ei ho hin aching athiam ho igam inama dinga kimang thei lo hi ti a jong hi ana sei ti ho jong hi mu a hin hi chi chu ipj a in sei ham in zo lang le hin sei kit hoitin nga niau khat i topic ki ka wa i project chung chango hin sei kit hoitin pan khom ha na ti project tu le tu a hi media team in kinai a hi in hi chi media team in tu chunga to gon kinai pa hi a hi le igam inam hi ipan khom lo a kho tai mi pi ki su khom ding tu ni a bang chu mi pi ki su khom ding te la nang mar na hi nang vai phei na hi nang pai te na hi nang tha do nei ti lo I bon chawa ki chi khom chu ki pang khoma ma a hi wa nga chu aning khat na hi Thusoh za chom chom anaki so a inam sung su ke na ding te ya to gon ananei ho hi ji na lai chu hi chi ho ipg am tel ilam kai ho vin system khat asim lo je a hi lo le tu a iga sei bang wa chu mun chom choma
aching a theme ama lungela na to ding ti a chi pi te ding ti ho hi chi ho hi an khaji ji a chu hi chi ho su thip theina ding le I pan khom naw hi ake theilo na ding a chu pan khom ha na ti a hi project kin ya I pan khom a hi ake ha ni ti a hi ni chi chung chang a hi project kin a hi in sum tam pi hung lut ding a hi in hi je a chu I chang se a na ki tong theilo a hi ja tu chunga hi inam pi ko ma jong tao na ki nei jing hen lang ama hon jong ki thopi na hin bolo hen lang igam inama dinga chu thada di povin ti a chu ki hol ha na ki nei ya hi chi dung zu ya chu pan khom ha na a hi ti pa hi project hong ki nei ya May 30 jan hi apana chu to gon hong ki nei ya hi chi hi 15 chan ge ya hong ki hong ding a hi in a hi the ya hi le kanam mi pi te ho mun tina ho mun chom gam chom ma hon jong a hi thei chana hi chiwa hi participate hin bolwa ama sa jong kana sei tai mi sang khat be en pan la go ti ku ki cha te jong a hlom I ta po ve alak te la hi ve a hin la hi chi lak te la chu I bon chawa jaw ti le hen a jaw theilo tampi deu a hi in a hin la TUNI a hi I bon chawa jaw tikiti poi innam igam ngai lu ho zo sin cheng khat cheng ni jong le hin to khomo hi tin igam inam a dinga hi pan hin la jing oi tin hi chiwa hi pan ila wa hi le kisi lo de wa hi ti pa jong hi ka sei do no min ama sa a chu 45 chan in a sei ta win TUNI a hi 54 chan pan hin la kitnin hi chila a pan hin la ho zo se chunga jong avela ki pa thu iga sei win tam hen lang thom jong le ka gam kanam a pan khoma a hat ding ka de ti a pan hin la ho zo se na chung che win pathinin phathei bu an tin hi chiwa igam inama dinga na hin to sang wa tam zo pathin in na hin pikit taw hen TUNI a hi chiwa pan hin la ho hi ga velo hen mini hi asang pen a hi ven ama hoi man of the match ti type de wa chu ball ahung ki game ho ahung ki chep ting la team pen ho man of the match ti to banga chu TUNI a jong hi pa paule Daniel and family hon sang khat a hin to ven amani hi asang pen a hin a hi chiwa hi ahung ki ta do lo khat omin ni chi hi akit teng video le hin ta do de wa hin aji chu ama chun sang som achanga a hin to do a hi ja chu ama min chu aphat se aki highlight ding sanga chung to ho hi aphat chenga ki highlight ding hi hung ki ta do jing ding hi ti banga chu hin ta do de wa hi in aban le hi chiwa hi ga velo hen hi chiwa ka seinom chu pa paule Daniel and family hon sang khat a hin to hi TUNI a in ta do na la wa hi asang loi a hi in aban le hi chiwa Daniel and family kiti hi atum be en ga seilen ke jong in phone over hi ta chu in ho piu a hi za chu niau cha ka ga sei be no men ama hoi Arunachal gama uma nga ajinu hi Daniel jinu hi eimi ho a hin kuki chanu a hin ta chanu khat a hi in ama hin apau ko ma hi iti kagam kanam hi banga boi ta a ka zat min panpi na thuma ipi bola nangin pi lo ham ti a jong hi na sata ai a phul dan a hin hi za chu ajipa Daniel hin in phona ka jinu hin na channel veji in apona le jeng in agam anam angai lu dan hi ka vet le ken jong ka ki thopi no min a hin la sum la pai tampi ki thopi ka no movin a hin la sum ka nei lo je ven tu chungai sang khat bo ka hin thot no ve ti a hi in phone le a hi in hi ta hi I gam inama dinga ta chanu hian ta chapa hi jong la hoi lai mu na om jong lew hen I gam inam ingai lut na pau hi IVET sa wa hi chewa hi pan in la so ke de win avelin kanam mi te ho ka in tem kitnin koi tabang gam danga ho GPay bol thailo ho dingin hi chewa hi IFSC code account number chule amin ho jong ahong kita do in hi chi video hi post bolin lang hi chewa ko na jong hi na kiji la theu a hi in aban le GPay India gam sunga ho dinga GPay jong e bol the phone pay jong e bol the Paytm jong e bol theu ngai lawai le yono ako na jong ipi theu UPI monga hi chewa hi ibol theu hi ni chewa hi GPay number kiti na pe na hi ipi theu hi UPI ako na aban le ipi zo teng le screenshot bol lo hi tin hi chi WhatsApp ma in thot deu hi chi WhatsApp number jong
pe hi in hi chiwa hi WhatsApp number a ipi na slip pa chu WhatsApp number ki pi na hi nain thot diu na min to na hin ji ti wa hi ti jong hi akisein hi chi akisei lo na pen hi mi khen khanin igam ina ma dinga pan lanom jong le amin ahung ki ta do ding dei lo hon nin thot nom ji po wen hi chi a hin thot lo cho ki ta do lo wa tu ni a hi chi wa hin ta do ho jong hi a hin thot ho bo hung ki ta do hi ti jong hi ka sei do no min tu ni a hi chi wa min hung ki ta do ho jong hi igam inamin zalen na adei laya ki phin na inei lai wa ha sat na gen theina itu lai wa igam inam adinga hi zat hen pan a hin lai ti het na dinga hi documentary tai ma chu I het thei jingo wa I vet thei jingo e tu I cha khangin jong ahin mu theina dinga tu ni a hi chi YouTube channel mangcha a hi in koilu no hi in hi ja chu kanam mi te ho I thasi lo diu igam inama dinga tu ni apan ila lo wahile iti apan ila go no ham heja achu ahi thei chana pan la go hitin atam thei pen mi sang khat be in ahi thei chana inei kham khama pango hiti atam jong sang som nga lak ni lak nga katipoi ahin la inei kham khama atam ten tam to o hitin a hlom nei ten hlom to o hitin kitlung to ta hi che ba hi ipan khomo wa hi le I hat diwa hi ti pa hi ta sana hi che wa hi pan in la so ke de win jong ka hin temin koi tabang hi che ba gpay number me thelo hon jong hi chi video hai post bol lo win lang hi chi wa QR code ki koi scan bol le chon hi chi wa jong chu direct ana pi jing theo hi ti pa jong ki avela ka hin sai kit hin tin hi chi chan chu I project chung chang wa I ga sai theo hin tin tu ni iki vai pu no ho chu IVET na hi le lung hlei a umma ma jingin mail hei ho chu boying wa hin tu ya boy wa gam sunga ai inu izan ham khat ku ki cha ten hal hi jong le hi ta chu pathinin pan ahin la gen theina sangta ato wa hi ta in hi chi ato ba no wa jong hi ama ho hi tu ni chan ge a akiphino hi angadi po win mun chom choma hi protest abol jingovin ahin la ei ho kuki chate I na chi wa pan ilawin memorandum ho jong DC hinga phata ina pi lu thei je win pathin hinga kipa thu isai diu hin tin mun chom choma hi chiwa kuki ta chanu hon vai ahin hop now to gon ahin nei na chunguwa I support chi wa lol hing ta I chai thei je win jong kip chung win kipa thu isai kit no win mail hei gama hi ga veleu chun tu ni a toilet na ho bang chu IVET na hele line na da min ama ho gam ke wa hi poi north east gampum pi a hi tam zopi a boina mai thing hanga jong ni min akaya a in ho si a hi lo le phai cham ho jong chu tuin a chu ma gen thei ta a hin a hin la tu ni a hi ku ki cha ten gal izat ki nei jong la pathinin e pi zalin ku ki cha te gam sunga wang hi chi to bang lom loma gen thei na ho cha po in tu ni a hi mail thei ho hi a gam sung jeng wa jong hi cheng nom lo wa masanga kuki gam sunga ana chen ho hi athangai le na lai veti ho jong hi mu ai ni che wanu jong hi interview abol now a hi in aman jong again theidan ho sein tu a hi mei hlei kama khong win gal ka za mu win imi sala ti a ka hin del wa hi le tu a hi ka in ho ni su sit pi go win ni no do go win hoila ya che hen ni ti ham ti ho chan ge ya hi protest abol wa mun chom choma hi ni chu to bang banner ho ki choya play card ho choya hi ta chu ki phin na ane wa khat la khat hi ta hi ikilung si lo wa hi le kuki gama ka chen no chu anom joy ti chan ge ho jong hi a sei na ho jong mu a hi ti a hin aji chu mail hei ho hi Manipur gam sunga dinga population tampen a hi ven a hin la amun hi IVET na hi le niau cha khat a hin ki ti o a hi ta in hi za chu ama ho ki ka jinga jong hi boina za chom ho hi economic crisis jong ta chu ni le cha langa jong hi government pan I to banga supply bol jong le agam sunga corruption atam je a hi achan ding bang hi again thei ha so ho hin achang zo po win hi je a chu
e ken zong ka sei ji chu e ho gam sunga hi mei hlei lunggel dal haute ka ti pa chu hi chi ho hi a hi ji khatnin gen thei adinga government a ko na sumtam pi amu a hi le aman gen thei he su ho ki tho pi talawa a in sung ki sep na iman ji pau ho hi mei hlei lunggel a hi in hi che ho hi a hi thei ai le dal hau te ti a kana sei ji chu hi chi a hi in puni a jong hi mei hlei gam sunga jong hi ei ho banga galjam tampi hi jong le galjam izat ham khat hi in ama ho jong hi lung hlei lo government in achung wa bai a hop na hi thil di lo ti a jong hi ki phin na sata ne win a gam sung jeng wa jong hi cheng nom lova ei ho gam sunga na chen lai ho bang hi a hin hlangai jing ve ti ho jong hi mu a hin wang set ta khat chu tu ni a jong chu a in a lo ki su si tam ta ma hin tui na su si ho dim set a hin la a cm talo a hi lo la aga ki thopia ga building talo hi chi arunachal gam sunga hi IVET na hi le chun mun chom choma gen thei ha sat na to ho hi asiam pawin aga vilin aga vil na a hi aga vel ha keu hilovin ani acha ding ho jong api in sumle pai ho jong api eti a hin hi chi to banga hi gamdang ki vai po hin a hin la mei hlei gam sunga mei hlei lunggel anapo ho wang hi tu ni chan ge ya hi ki khial ti nei lo gen theina zinga hi ama wai po ding bo ki vet na pan la hi dim set na lai a hi in ku ki cha ten jo hi chi government chu dai lova tu ni a hi atuma ki vai po ding iti wa hi in a hi the ai le mei hlei lunggel i dal ha wa i gam sungo hi christian state hoi ta khat banga hi isim do god de wa hi ti hi kanam mi pi lam kai ho avelin ka hin tem kit hin tin chule phan ma sa a chu hi chi wa hi ga velo hen the young of Eastern Jogam ti ahi anakimin vova hita hi headquarter Jogam ti ahin Jogam chu hoi lai ham jok ki hello ahin la amon a headquarter hi Jogam ativin ni chi to bangai Thusoh anabolo ahin ama sapa jong chu kana sein ahil hi chi ka sein na chunga chu alam kai hon en phone win hi chi hi ke hon ke hep po vi ipi bola hi chi chu na sei ham mi chi hi ke hon ka het pha lo hi koi a hi zong a ki he poi ti a hi in sei pha ra chu hi chi zong hi ga velo hen May 29 nia ana so a hita in social media za chom WhatsApp group ho ajong chu ahung ki post na jo se achu comment kana bola hi chi hi fake a hi chi hi adi lo a hi bowi mi ki chim hon a bolo a hi bowi hi je achu hi chi ha the thang hi win ti a jong hi nasata kana sei hi in a hin la ana viral be set partner chu group jo se aki jaw thailo a hi ja chu group jo se a chu ana ki comment thei tha po in a hin la tu ni a hi ZRO in hilchet na ahin ne ven chewa hi hilchet na clarification tu ni a hin bolo hi in hi chiwa the young of Eastern Jogam kiti ho hi kei hon het pi na ka nei po ve hi chi chung changa hi kei ho to kisam kaina I macha ka nei po ve ti a jong hi su thin na ahin bol ve ti ahin tu le tu a hi ku ki cha te hi ki to ta na ki tong homa pan ki la hom jing ahin la hi chi ki ka a hi lunggel phalo in zawa ka seima banga chu keima lunggel bo hi ki che pi le ti a lunggel inam sungwa hi a hi in hi chi ho hin idea za chom mang cha a hi chi to bang to gon ho ne ya sa pawa hi chi to bang hoi ain su jiwa hi hi chi hi mei lei jong hi mai thei ei mi jong hi mai thei a hin hi za a chu a hi thei ai le hi chi to bang thu hung ki bel so a hi le ita san lo na dewa jong tu ni a hi ZRO in jong phatte ta a hil chit na ahin ne vi ti chu I het thei ne dewa hi ahung ta do win a hi thei chana hi chi ho a ko na hi I ki ven diu thil aphalo hung ki pos ho hi imo viral sa ji lo di wa hi ti pa jong hi avela kain tep kit hin tin tunia hi neu cha suggestion ka ga bol nom khat omin hi chi hi a hi le inam sung siam phat su hat na ding ti a hi chi inam sung siam phat na ding la su hat na dinga chu amas sa pe na chu inam sunga don le kai mun khat bo wa hi ki dong hen lang hi le
I chan gaya ku ki chate government center government state government ki thopi na lowa jong hi I chan ham hana I khan to de wai tu chunga ku ki le mai hlei ki boy na si se a ku ki chaten igam inam ha satna muntina ha satna ito na ho akitong kha ho hi hen a hi lawai le ni le cha ha satna ho hi hen duty ho dinga sumla pai in to do ho hi ga ki vel lang la crawl izat nam khat in se do hi ku ki cha te a hlom hi po ve ha lo hi po ve I ha no hi a hin la alu na ding ko khat si si hilowa ako ahung tamwal pha na chu achu na ding bang a hi lawai le achu na ho hi a hi ding bang ta ki hedo theilowa a hi in hi che ho jong hi inam sunga unified command a lo a ho na khat hi a hi in inam sunga kiloi khom na khat KZC tu a hi leader a hi iti a hi le chun KZC ho khutna hi a bon chang ke a chu anaki pelut hen lang hil hi chiwa hi I chan ham khana I ho jong I lo len deu a ban le ei ho a dinga jong chu a phana pha sum tampi hong lu ting la chu na khat I ke thopi na khat jong chu hun ki lang do jeng thei ding a hin la tu ni a hi mun chom ja Mizoram government jong a boina pen chu hi chi a hi in hi ja chu zo united hi iki mat theina deu Mizoram to iki job mat theina deu ki thopi na hin pi theina deu wa hi ina phu do le a hi in hi ja chu a hi the a hi le tu a jong hi inam sunga pan pi na don la kai na ho hi mun khat bo wa ki pe thei la wang chu I chan ham khana I ha deu hi ti pa chu I ga sei theu hin tin ani na a hi ga vekit la hen nam se pai khat bo wa ki hen lang hele I chan ge I ha deu ham na hi chi a hi in ani na a chu nam se pai khat bo wa sim ding ti hi a hi in hlalo jong sim pi ding hi chi hi e ho tu le tu a hi VV mon chom ma dim se nai ki sim wa atam zo pi na nga ai ta chu IPJ nam tele iki vai hop da no avet no vai le thanom talo aban le ama ho jong hi ipi ding bangwa ki pe thei talo ai lo le ama ho jong in nom ta a ne la cha ning sat na hong kon hi lo a hi win in langu jong avet no ngai I gama ding jong avet no ngai a hi ni ja chu I la sam naw hi hung sang deu wa mi tampi hin ananga a hi in tu a jong hi mi apang kham hi I chan ham khatna tu ni chan ge a panga I gam inama dinga a in a lowa ni ding hi jong le ka gam kanam a ven bit pawa a bit theya email ma ho hung lut thelo pawa hi le ka panding hi ti a pang cha khet jong hi kidim set na lai a hi in a hi the ai le hi cho jong hi ingai to ngai in tu a hi igam inama defense dinga pang ho hi su ha ding I thi wa hi le in zowa air defense Indian Air Defense Force langa hi chilanga air Indian Air Force langa leader pan aseima banga chu igam inama dinga hi apona kidim setna achinga thiem hi kidim set nai a hin la thil hi achi ding banga a system bang ta hung che lo pha na chu e ho gam sunga pan la thei hi ki ji lo a hi cho jong hi igel kho anga in tu ni a hi ku ki cha te a dinga VVR koi mi za ding na lai ham hi che ho hi ingai to angai hi che ho hi a halo I se pe angai sang khat sang ni a chu koi ki kho phading ham lagat sunga anchang bek izat kine do ham ain sungtam te wang chu ki boy di set kit na lai ding a hi ni za chu a hlom pe nai mi khana sanga nga pe ki sem pe han lang le tu a Manipur government in village defense force ativa VDF a phu to banga khu ei hon jong hoi ta ki sem han lang le koi ham tu ni a igam inama dinga hiding koima hai lo ding hi tu a jong hi Mizoram CM pan jong center government hinga ga chi a idea hoi ta ga bol cho ti chu Mizo Territorial Army phu na dinga to gon a hin ne ya hi chi jong hi approve a bol pi wa hi ta in hi chi project ho jong hi hung ki pan ba dinga hi tan hi chi hu a hin phu do a hi le chun a gam sunga khu boina izat jong le
ama ho sepai ti na a hitain hi chito banga chu tu ni a jong hi ei hon separate administration idel pau hi in mu ting wale tu a igam inama dinga defense apang ho hi ipiham khat pan mun chu a hi sa I koi yu a hi in hi chi chung cho na chu asu det na khat hi ineva motivate I bol jing lova ama ho dinga jong ki hin so na thei khat a hi lova I le chun igam inama dinga pan hin la hi hung hlom ding a hi tu a jong hi defense a pangding a hi lo le VV a pangding tila koi ma kimu zo talo a khen khat chu te si I ma cha bol thei talo ho po hung jaw a hi tain igam inam ngai lu na jala chu hung thu a hi in a hin la gal bol ta ding ki ti tiang la chun man cha thei ta hung talo a hi ja chu kanam mi te ho hoi ta hi chi chung chang chong hi igel phat no wa nam khat sunga defense khat isi mo wa hi le hi chi wa hi nangma tribe ti pa hi sumang mo hi tin khat na kho mo hi tin hi ta chu mun chom mai transfer ho jong ke bol le hen lang ki hlang le I gam sung ha sat na jong hewin tin anop na jong hewin tin anop na si tu jing ho jong hi ta chu hi thei lo ai in anop na a jong khat be sa witin a ha na jong khat be hung hen lang hi le hi chi ting le chun I lung ngu jong hung ki to do men tin hin pan khom wa mun choma I hung khom ting ole hi chi phat le chun kingai nat na ho jong hi hung sang ding hi ti chu ani na I ga sei te wen tin athum na a hi le nam sunga lam kai in I ma zo se control a bolding ti a hin chi pa hi tu chunga KZC I phu ta ben KZC example aga mangkit no hiten KZC te hi ipi bola hat thailo ham tile ama ho hin tu chunga nam se pai jong control lo CSO jong control lo education lang jong velo IDP jong velo ama hon avet chu politics abo avet no ai hi je a chu KZC hi ahi na ding bang ta hat thailo ai a hat ding iti vaile tu a Indian PM pa khu koiman I macha alo thailo na ho ipiji am tel ama hat ham ahi lawaile ata sa hoi ham te si ai bowe I macha bol thailo ahi ahin la a god a umin ama hun iza kai vai a hom hi sepei lang hi hen CSO lang hi hen education lang hi hen IDP lang hen gen the ha sa na tu na lang hoi jong le aman iza kai to gon ane hi chi wa ko na department choma ahung ke hop ma hi le ama chu aha na ki he a hi ni chi to banga chu KZC jong hin tu ni a hi inam se pei chunga jong thu ne hen la CSO chunga jong vai hom hen lang education na jong hi vai hom hen lang IDP ne ho chunga jong hi vai hom hen lang department a za choma in sim hen lang pan la le ama oi unified command ta bang ta chu ku ki cha te adinga chu I government PU khat hung hi thei chu hi to bang chu ikisim do lo vai le tu ni ai kanami te ho I to banga pan lau hi tin I to banga I gamu hi inam hi ngai lu jong lew hen aha na ding ta lo hi tu ni a jong hi ga belo chun mi atam zo pi hin KZC jong thula lo hi ti a hi KZC in ETM khana force ta a hi lo le igam inam phat na dinga chu mi pi dei lo lang ta vai hin hom hen lang a hi lo vai le mi pi a dinga phachom khat hin sei hen lang mi pin ana he thim tai hen lang hi le mi pin KZC chu I bol cha jing the vai I pi je nam tela god lo hi ama hon se pai nei lo hi ama hon hi chi to banga thanei na chu nei lo hi hi za chu thanei na zo se hi KZC nei hen lang I gam hi hin control le hi che wa chu akitup na khat hung ding hi ti pa hi I het thim na di ba I ga se wa hi in tu le tu a jong hi media hon project hong ke nei pa hi a hung success nge le chun mi pi ikipa ding dan no le mi pi ho I hung machal ding dan hi chi ngai to a to gon ke nei a hi in ai the ai le taunan jong nei hi tin hi chi inam sunga I pan kho mo ba inam a ha lo hi a ho tai ti pa hi kami pi te ho tauna a jong nin he de win ka hin te min nang hon tauna ne nei pe wa hi chi project a success theina dinga pan na hin la wa hi le I chan ham khana I lo hin deu inam pi dam thei ding inam pi a dinga jong wang phat na
hung hin tin sum le pai langa jong hi tuni chan ge apang nai lo hon avela ka in sei a hi in hin pangso keu hi tin mi sang khat be en pan ila ago de hi tuni a pan hin la ho chu ga beleu chun som nga le li chan bo en pan ila wa hi in tuni hi anini chan na a hi ta in hi jong le tuni chan ge inam ngai lu a inam ha ding la pan khom ding dei ho mi som nga le li bo hi ham ti jong hi koi son len ta a hi ni ja chu a hi thei chana ka nam mi te ho pan la so keu hi tin hi chiwa hi anei tam ten tam to hi tin anei hlom ten hlom to hi tin a hin la pan lo ding wang e go lo di hi ti pa hi a chaina ka ga sei thin tin tuni cookie news ve zo se na chung UVIN ka ki pa in bon chawin pathenin phathei na bo jing taw hen